Velika mi zadovoljstvo da vas vidim i sad je ovdje 4 godine, 14. imam mnoštvo dragih ljudi i jako volim vas, jel, ovaj grad i ovu zemlju. Hvala vam što ste došli. Eto, to je sve za večeras. Ne bih vas više da te dovedujem baš. Sjedi ti, molim. Sjedi, molim. A ne znam jedan volio da krenem s vicevima, ali ne znam jedan ovi makedonski, znam ono zadnje elemente u facata. Ali to svi znate, pa sam zamolio jednog prijatelja, zove se kako drugačije nego Aleksandar, baš Makedonec, pa čisto ono kao uvod i znam zahvalnosti što ste ovdje večeras. A njegovo ime je Aleksandar Aleks Petkovski, muzičar, sjajan dečko, ako nije podijelio. Aha, tu je govoriti. Rek ste iznadio, jer ovo radi. Test, prvo test. Vidite, tako muzičar. Znači idemo ići da nam pomoć, može? Samo vijek jer ako pleskate, ako se idemo smiri. Raz, dva, tri, raz, dva. Šuti, samo radite, može? Ajde, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Možete zapjevati, ajmo, škoplja da vas čujem. Dok se odišlo i belo platno doviš. Se zaboravio tekst. Dok se odišlo i belo platno doviš. Hvala, divni ste. Hvala ti, Pozica, sve uživa, eto ga. Sad to bilo se, šalim se. Sada ćemo vicijam za početak da se malo opustimo, može? Imate pozdraviti Sarajeva, što bi rekli današnji Sarajevlici, koji ćemo, pet shop prodavnica, a pakaj u izlogu, prelijep, veliki, čuči na onoj daščici, šalen je on, lijep, znaš, ali malo je ono, nadrkan je on, zna da je lapčina, pa ono, znaš, ona faca, ono, ko da mi je govno ispod nosa, znaš me je faca, ko Aržino, čerak. I čuči na onoj daščici, gleda kroz onaj izlog vreba, kad neka gospođa pospremila se ovo, ono, dakle, onaj papagaj. Kureva! Fuj, tu vidite kakav si. Ova si izbran, od sam upuzao u radu, izlazi i gazda, kaže, do to gospođo vama rekao, šta je meni rekao, ubiti to životinju sad. Rekao, gospođo, ubiti, ovo je skup papagaj. Ne znam, molim vas, čuli ste šta mi je rekao, ubijte ga, ne mogu gospođu ubiti, od uvijek je bio kulturni papagaj, ne znam šta mu se desilo. Evo, treba, kaznit ćemo ga, nije problem, i neka masna crna boja, uzeti frajer mačak i onog papagaja, sve u crno, ovako, prefarba. Kada ste zadovoljni da li je adekvatno kažem shodno nedjelu koje je učinio, kaže ona, pa eto, i jesam, ali odvratni ste i vi, i ova pičurna, i radnja, sve vas isti bilo i gospođa pedala od sutradan, onaj papagaj i dalje čuči na onoj daščici. Ona masna crna boja i dalje kapa s njega. Gospođa se opet pospremila, prolazi pored izloga, gleda u papagaja, papagaj u nju. Kaže na njemu, šta je, a? Maca pojela jezik, jel? Kaj njemu papagaj. Kada sam u smokingu, ne razgovaram s kuravama.